Akulabantu njengoba libona nje amabhasi akuminyananga bazama abantu besiya khona lemakhaya besingene sibone ukuthi le ngebhinga le emadoda ibhinga kariyangwe ngesitongele khangela ngapha ke sixoxe lapha ke ngubona ngubani mina ngikondakta umpofu yebo mpofu JP yes bambeza JP so hayi ibhasi yakho yipi le ngudubis motorways iyanga yekariyangwe ebhinga yes akutsho ke njena Easter le usitshela ibhasi njalo khanya ku-M21 ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani eminyakeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayayiswela imali bayikho ukhwayete sibula kufanani leminyakeni edlulileyo kwenziwa yini ukuthi abantu abala mali ya mbona kuyikuthi abala mali umumo welizwe so nxa ihamba isikhathi esinganani siyakhona le bhinga ungaqefile 8 hours isiyafika khona isisuka futhi ebusuku isisuka khona ebusuku izophenduka izofika ekuseni ngapha so abantu labo bonke bayibhinga la bayekariyangwe la bayekariyangwe bonke labo abanye basala phakathi kobashumanyanda laphana kule ndonga zikalobhengula khona anyamalela khona the last hawu yes iyafika khona ba iyadlula khona iqhuma khona phakathi isiya khona i-Easter le ayikomele le hayi womile ayisiyo kanye womile sibi abantu bafuna ukubona isihlobo bonke la bafuna ukubona isihlobo nabangani ndoda uyabona ungane ekhaya mama nobaba obagcina nini ibhasi liliphethe kuhle le ndiyayithanda ngoba akula transport kuyakhona nje iyalihambe siyefika mnandi so lapho uhamba nsuku zonke khona ngihamba amalanga Monday Wednesday Friday 3 times no siyabonga kakhulu, thank you very much, siyabonga.